Faigo le shipeki alikiman anga lukuman fu wilutu media. Dishi na wambo shikopu di komotofu de famille. Shikopu ya egogi wikonde e masa tena di tabiki. De kabiten, de bashia anga ala de foloko. Dishi na wanda bo shikopu be koshido ya sotide fu be gide sama di be ye puis na ala shifa lobi piki ba ala fuwi. Apimani bruno jala sama be sabe ke ni no. Foshi peshi we gide sama fo rins wa gan dusuda de di be denanda de di be ye puis be ola de jo su di wikilanga di wikana di dei aso dei bola la sani we sende wan dusu ton gan tangi giden ami wan de yamana mi wan take a décision na la de famille take a décision ta ki fo ko gide sama wanda abe bigi gi ubikason de libi sama wa de next year so ente sam miti da na be shi sama na sama da we dai baka so lang tapsei we gi amertu wan spécial da di beye puis guana wan spécial da tu egomiti Robert Leter ngala de ta sama bika fum teke fu kai de ning da ona ko moto ya sotide maushi sa de sama ye puis de sama tampunga wi na la shifa boy tenga abeli changa di de wata una abisa mfuta kigomoso moike na dawa bifu giden ma abe bigi wi fum takibun aso wanyin e fum atakibun tu danke de sika. Ok dam dati mina lobi matifu ni no jube sabi donc ke fa lobi sa fum ya taki da mi chai quoi feshi mi wani gala de samada de samadibe contribuer fa cagnotte de samadibe potimoni fu a cagnotte a bigi wi notamment de samadibe shidonga warens dibe de ngawanda di soy wa lobby franchement mi gala uda de samadibe tampanga ona c'est fou sandal a lobby godo et ma famille et giuda fala sa ubedu de samadibe potimoni na cagnotte sa ube chai kwa feshi et ya bigi ucha bigi